Makelwane. Ngubani? Yimi ngapha bhokoli ngaphi kade angilibone. Awu. Sokutheni? Izokudile kuseni uNkulunkulu uyathanda. Hey bakithi babonani livusiwe nje. Uthiwe uNkulunkulu kumele simbonge. uNkulunkulu nawo sivusela abanye abantu abasihlupha. Hayi. Ayikhathi gogo ke ngibona. Kanti akundlele abathi seberomba ngapi. Ngibona uLekuzeni umntaka lo mntaka uyabona lo. Lo lekande likhulu. Uyakhicala kade enjenganani ngilizwa kusisa umhlalo. Uphi lo sekhona? Losekhona. Hayi. Wena kade awuzwa Seberombile abantwana ba. akula kulumba makethi. Yini? Ufana lo uthena wancediswa ngabento yalithi construction company. Loyali. Ngabantu yayo. Hayi kabaloyi. Laba abantu bayakwanisa ukukubhegela istate. Kade ezantweni ukhala ukuthi istate sakho sanyamalale emgundane. Nyamalale embundeni kuna ngale. Bayakuncedisa usithola amaphegi wonke bandawo. Uyangizwa? Yebo. Bayakuncedisa bayenza nalokhu ngesikhiwa kuthiwa yi-architecture. Yebo. Angithi uyakwazi khona kuqala. Ngiyakhumbula esikoleni. Bayakudwebela amaplani. Bakwenzele yonke indlela leliyiboni khona fana yadwetshwa yipho. Oh, akukuromba. Hayi ngithanda ukuhamba likhuluma into zabantu liqamba amanga la. Manje batholakala njani bona abantu bayilele. Uyabafonela laba. Labanye abantu banzima makethi mbuzini. Isitanda mina ekhaya abantu laba liseyisa lingomakhelwane bona ngathi siyehluleka. Hayi kodwa. Mina ngeplazi fanele. Elibiza Elizabeth. Inkalakade yeplazi kathesi ngiyakhamfuna ukufaka inkukhu phakathi. Ngababiza bathayi plan badweba. Wayenza enye into enkulu emangalisayo. Ningaseyisile lithi siseyathakatha akula muthi phakathi. Hayi ngiyakuzwa gogo. Manje mana ngitshela ubongani mana ngifanele ubongani gogo. Man. Chiya abantwana lelifa elilomsoco. Xhumana labe Loyalty Properties and Construction. Lapho senza remodeling, painting, architecture, construction, carpentry and plumbing. Based home renovation and construction services. For more information, xhumana lathi ku +263 771 73 4388. Akumbe ku +263 713 668 968. Akumbe ku +263 2922 643 66. Find us at the below address, Office 303, Steering House, along Jason Moyo between 8th Avenue